Hare Krishna，多謝大家返嚟我哋呢個讀書分享會。今日會繼續同大家分享 Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami 嘅呢本書，係個名叫做《情感與責備愛的合成》嘅小書裏面嘅信件嘅。Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Pradaya Krishna Prastaya Bhutale Shishima Bhaktivedanta Bharati Namine Namo Vishnu Pradaya Krishna Prastaya Bhutale Shishima Bhaktivedanta Naraniti Namine Namo Vishnu Pradaya Krishna Prastaya Bhutale Shishima Bhaktivedanta Swami Iti Namine Vanchakapastarubhya cha kripa sindhubhya eva cha Pratitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasadi Shri Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare。多謝大家返嚟啦，我哋今日繼續講到個書信係第八封書信嘅。第八封書信係寫係大約喺1978年7月26號喺呢一個 Mayapur 嘅 Sri Chaitanya Gaudiya Math 嗰度寫嘅。書信今日就比較簡短，咁佢呢度係咁樣講嘅。給我親愛嘅收件人啊，收信人啊，我哋咧並非捨棄咗世俗生活咧，嚟到廟裏面咧係好輕鬆咁樣隨心所欲，好開心咁樣去度假過日子嘅。佢話咧，請永遠咧牢記住呢一點。佢哋話沒有容忍啦，一個寬容啦，任何兩個生物體咧都係無法共同咁樣喺埋一齊生活嘅。你執着地要去搬到去某一個地方啦，然之後就話俾我聽，然之後先至話俾我聽，咁樣咧係讓我哋咧會感覺到好唔安樂、好唔安心嘅。佢話你必須要去學會容忍啦，同埋保持沉默、沉着，要沉住道氣，係啦，與大家一齊合作，齊心協力咁樣去服務。如果你按照呢一個標準啦，同埋念誦固定嘅圈數嘅哈尼南，我哋嘅姓名，你嘅曼陀咧，你嘅心係將會獲得平安喜樂呢一樣嘢嘅。努力不斷地去想着 Krishna 啦。咁呢一封信咧，你可以睇到咧，下款佢係用你的永恆祝願者 Srila Bhakti Dayitamma 就話。呢個書信好明顯，亦都係寫俾佢嘅門徒啦。係啦，佢以一個祝願者嘅身份去俾一啲祝福門徒，亦都係俾咗好多嘅鼓勵門徒。但係希望我哋可以每一日去念誦我哋固定嘅圈數嗰個 Honeylam 嗰個姓名，咁樣先至可以讓我哋生命裏面獲得平安喜樂嘅呢一樣嘢。同埋再一次講到嗰個生活嘅重點啦，任何人啦，只要有兩個人咧之間咧，我哋必須有一個寬容啦、包容喺裏面嘅，同埋要忍得住、沉得住氣，呢一個係我哋同所有人嘅相處最基本嘅相處之道。哪怕你係同一隻畜生、一隻動物、一隻寵物。你嘅寵物同一隻狗、一隻喵喵咁樣去相處都好啦，我哋都必須要有呢一個容忍啦、寬容啦，去沉住氣啦，同埋去互相用愛
心去互相齊心協力咁樣去做服務咧，先至係我哋喺廟裏面居住嗰個精髓同埋嗰個關鍵。咁所以咧，任何嘅收集上面咧，都希望大家就係緊守翻自己嘅崗位之餘，係努力咁遵從自己嘅 guru、自己嘅靈性導師、自己嘅老師，好好去跟隨佢嘅訓示，每日去做固定嘅功課，係啦，我哋就係每一日去念誦固定圈數嘅聖名。同埋恒常地去冥想住我哋嘅至尊主 Krishna。希望大家通過閱讀呢一啲書信啦，嚟到呢度一齊聆聽呢啲書信嘅時候，都同樣地可以領受到 Srila Bhakti Dayita Madhava Goswami Maharaj 嘅祝福啦，仲有我哋 Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami 嘅祝福嘅。Hare Krishna。Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Ki Jai。Srila Bhakti Dayita Madhava Goswami Ki Jai。Jai Jai Shri Radhe Hare Krishna。